kalong ka kubor ka bas ngut nat sibun ban yo I ban sakhi dalagi jong kikman haba U Rangbah iba up doling ning baka chupam charitable association ilawan ra hapo ka ilaka laikro ya ka wei ka kam ka balong kum ka karkhana rit ha ka batang mentau snem ilabo ka thong ban aikam ya palat sis bangut ki longme ha ka te ka kam ka jong I ka ba ilas dang menta la katto ka nebnai menta ka sngi ka arpo artari upnai basau snem ar hajar ar pusan aden banagaliang ka chupam charitable association rangkat baka jinget relang baka MSRLS kharar snong like roblok adin baki layak bon teligi snong hapo ka kharar snong like roblok kilayo ban penlong ya ka program halu maukong kasnong hakaba ya ka kam lasdang kanika kam kaba iba abdo ling ilawan ra kadai hakaban su lani Shna ya Sanitary pads dani ubang ilapan ong hakaktin kasi U Jingsop Poibnai hakaba kumbalong menta iladon hadu khasangut kinong tre barki kamairu hadu sanspa lani hendruspa hakajisni para po jong uni usnam arajar arfusan ilabo ekathong ban penkiu lagi nong tre sapalat sis pangon ngai kubleiru ya inong penya ya ne program lada klemdon kinong penya kamlong ga bay bay ya renti tinga ai kublei yi bay la sim ya ne benta ban penya ya ne program ha ne step ko benta tinga ai kubleiru ya kong bobi ibawan naka blok khat arsnongs like cross CNRD ibla kloy ban ya don lang bat ngi hakane ka sngi hakapor banga ngalek ban penya ya kane ka awareness program hakane ka blok ti ngadap da jing skokmen ba naka blok lo ma ki kloy ban ya trelang bat ngi naka benta ka bit ka biang ka shat ka khlain ka kot ka khia jong kilong kmi ki badon ha kane ka blok te khublei sibun kong ya ka jing ai masim ka jong pi bangin ya kane ka kam sakhmat na ka benta ka blok ka jongi te ngai khublei ru ya I puspa bajaj ibadai president jong kane ka shubham charitable association iba ngilai kendo laslam ba Lyngba jong I ilayarap ya kane ka project na ka benta ka jongi kinong song snong jong kane ka jala me khalaya bat ka day ka sin ka banongkong ya kane ka project ka balawan ra ha kane ka jala ka jongi te kumta ngai khublei ma ya ka team ka jongi ka ba mai ma ba kilayawan ban poilang hangne hapo kasnong ka jongi te ngai khublei ru ya secretary jong kane ka shubham ibale don lang bat ngi menta ha kane ka sngi ban sakhilam na ka benta kane ka program ka jongi bat ban pensyai ru ha sapi kinong song snong jong kane ka block light kro te kumta ka jing don lang jong ikong bobi inong pej na ka benta ka jong pi ki long kmi ha kane ka block ka jongi kanlong ka jing ai man sim na ka benta ka block jong pi jongi bat ya pi ki long kmi ki badon ha kane ka block ka jongi te ngai khublei ru ya ICC ibala kloy ban pentip ma sabaro ki BO bat ki SSG ki ba mai ipek te khublei sibun kong ya ka jing kloy ka jong pi te presiden jong ka klelum ibadi don lang bat ngi nakapor sa kapor ban ajumut nakapor sa kapor kumno bangin penya ya kane ka kam ha ka be day bat kini ki mar ki bangi penmi na kane ka blok ka jongi tingai khublei ru ya kinong trei kibla trei nadu September arhajar arfusau hadu kat kini kisngi ki bamenta tingai khublei ru ya pi baro ma kibalayawan lang hakane ka sngi ka bamenta te ka phang bangangan keren menta ka long ma ka phang bangan keren menta ka long ban batai khendiat anom batai jrong an batai lengkot khendiat ha ka be dei bat kane ka jing sedang ye kane ka kam ha kane ka blok ka jongi
Te kumangong menehi ngalai kendu ya kene ka Shubham Charitable Association la snem ha. La kumno la arfo snem ye. Ngalai kendu. Habang apet ya kene ka association. Ngayu i bagi train na kabenta barok kilong kemi ke badon hapo kari India hi barok kowe. Te kini ki train na kabenta ban yerap ya kilong kemi hakibun ki benta ba kumno kilong kemi kinla ban tray ban yeng halaki jong ki kijat ban pendap penbiang yala ke jong ke yeng kesem te kumta kini ki badon ke uniform menta ba phong ye ke uniform kilawan dala ke jong kilawan sakhi dala ke jong ke khmat haki jaka ki ba mangi ai training hang te hapo slong te makiru swab kin poi ban simti kane ke kam ban long ki nong trai hang ne hapo lumokong ngile lam swa se slong ban sim ya ka training ban pentebit yelade te kumta kini kilalong ki nong trai na ka benta kane ka project ka bangidon hang ne hapo lumokong te hang te ni hikai kumno ban snai ki dry flower mo ki sentiu ke ba ki im klem da ai jeng bam klem da ai ki long ki sentiu ki ba itnan ni ai jeng hikai ru kumno ban su ya ki jan phong ni ai jeng hikai ru kumno ba kin su ya ki jut bag mo ki pla berni ni ai jeng hikai ru kumno ba pin sna mobile ni ai jeng hikai ru kumno ba pin pen bhabriya wela ka jong ka dur kata ka beauty parlor ni ai jeng hikai ru kumno ba pin nang ban nang ye ki computer khamtam ha ki por ba manta lele ni don kam bha ye ki computer te kumta menta hang ne ru ngelayo ya ke jeng yerap ke jeng kersan naki ya kate ka kor ke ba mapi pilawan pek menta te haba pilawan pek POE baki don ke mesin hang ne te menta ngi don ke nongsu khat we ngut menta hang ne gin don si phau bat sai we in sawan poi menta in long khat we ngut te baro khot ngi don khat sao ngut ke nong trei te menta kin don hang ne tang khat we nang ta kane ka kam Lyngba ka jingerap jongki ban penyat lem ye kini ki mar sya bar jong ke jela me khalaya kum sapo Assam Tripura Mizoram bat Rajasthan kini ki biarap yangi ban penyat ye kini ki mar ki bami kini ki mar ki bami nang ni kini ki yarap ban penyat lem ye kini ki mar te kumta ha ka blok ka jongi kadang don tangga ne ka wei ka sentar nang ne kabangin sa aikam ikong bubi balong nong pek ya pi ki long keme jong ne ka blok ngatrai 4 yo sneu idang susawa 4 yo sneu ma te menta in yo sneu no ba ngi don kam sis pa ngut ki nong trei ha ka ne ka sentar ka ba menta kong tinga karpat ya pi ba pin penyo lem ye gini ki nong trei ban ai kam ya ki thi ki long kemi ki badon ya ka sap ka su ka than kum badon ki ne menta na thrai baro sikata pi su sawa menta pi la yo sngo mo ti ka ne ka jing yo sngo jong pi pensawa sa baro ki long kemi ki badon ya ka sap ka su ka than mo swa bakin wan lane ban simi kata ka kam kong ki dei tang ki balanang ban su ban than yala ki jong ki jan mo ki bala don experience ha ka su ka than nang ta kinwan hang ne kumbas sisngi
asngi laisngi lada ngangala ong kane ka kam kala long oke kala long kala biang kane ka kam nang ta ya kita ngin ai bakin ra siyeng bakin let su siyeng kimdan kam banwan nadu na laik mau siang nadu na kong thong na pede na phong kinwan sene banwan su lane nadu khat armer kinwan hangni ka bailek baiwan ke jongki kalakta plus kapor kalakta te kumta ya gitu ki briu ki bangi ngila ong nang ne kalabiang ne ka kam pipila de ubala nang bansu gini ki kam bantrei gini ki kam ni aira siyeng kinero ki bon bekira siyeng ki bala don ni la jong ke mesin kira siyeng ni aira siyeng te kumta mentau snem arajar arfusau ni don kam sis pa ngut kinong trei nalor kini ki khat saungut sa prapon reungut ni don kam kinong trei te kumta ngala supek sene namar ngej ba ini ila ban penulong ye kata ka kam naga benta kayo kam yo jam jong pi kilong kemi te kayo kam kayo jam jong pi kilong kemi pila ban keli na kini te kumta ngakerpat ya ikong nganom kerpat su ya kebiu be ikong ila don rengkat bat nga menta kesngi nganom kerpat baru sikata kong habang lek ban ai awareness hamau mithit hakong thong ha krang ha light mau siang ha swear ba phimdan ma phi nga karpat ya ke biu bat ka cluster bakin sei kita ki longkmi ke badon ya ka sap ka so ka than bakin pha sanga bangan yo ban ai kam na ka benta ki longkmi te menta phidon ma phi hang ne nga karpat i phi nga spek i phi nga ngej ba ka kantin jong phi kan sepen priang ya barok kinong snong jong kane ka blok ke jongi na ka benta kane ka kam ti ka jingwan ke jong pi hang nero ma ka don kam dei ke jing do nong na ka benta ke jong pi kam dei ke jing do nong rei baro ka dei ke jing yo nong sudah Agane ka sngi la yadon langru i president ka Chubham Charitable Association i Pushpa Bajaj i secretary ka Chubham Association ikong babi BPM kharash nong like roblop kinong yalam jong ka VO lomokong rengkan ki member SHG jong ka snong lomokong like ro i ba doling mo ba doling ibede i CEO mo baknya eknika program baknya eknika association hani po blog jeni mo balawan ra ru eknika training kumjo ni lu pat hani po blog mo de krap da jing scope kemen ha iwan kendo ning kong ha blog bi iwan bene kren ek pangani ka program kuno ban I awareness kuno ban I kam ngarap da ka jing kemen mo namar ba idon kata ka mensi meneta ka vision ka bala pan penkintiu yangi ki long kemi ki ban ni po ka hang ka blog yang I kubleiru ya i madam Bajaj mo i Pushpa Bajaj beri president jong kani ka association te kilong bala kloy ban sponsor ni ban island mo bahkan long kata ka pilot blog ban le ya kani ka unit hani po blog jadi kumju ru i secretary bat kumju ru ki member ka team barok ko jang ka Shubham te ngai kubleiru ya pi barok ki SSG members ki balawan kani ka sni ban tamo ila khot pi ba klab ni sngo lagi jong ki score pangani program but khantam ye kini ki bala don ki bala tre hakani po ka kani ka association mo ka pilaya share ye ke e ka jing bentoy ka jong phi mo tingi nap ka jing kemen namar ka don sibun ki jing bentoy de nakaliang ka office hiru ngirap ka jing kemen ki bangila bangini bani tre lang ba kani ka Shubham Charitable Association mo namar ka thong hi jong hi kom na po ka NRLM ka long ban kintie ka ta kayo ka kot jong ki long kumi mo dikani kadi kowe ka phang ni kadi kowe ka ba ka benta ka ba pipila ba pinami sha khamat kum bala share meneli ba doling ni ong ba kidon kam menta sa kum ba phapun rimut kinang su mo dikani kadi kowe ka ba ka bila ila ong hi ma iba om dan kam hiru ban wan shini man ka pot mo kinwan tang sisngi arsngi ba impet hada pila andang ba ban su pila ban su sila jong ki yem nakaliang ka office ka jong hiru shibun ba ki training nila ai ha ba de ba ka su mo ispang ba de ba kani ka tailoring ila pha training keleng ki SSG members ki jongi dikani kadi kowe kalat ka ba pila ba pinami syakmat mo ba pila ba pinyawan ba pinashim benta ba pilong kowe kalat yo kam ya pi ba kumjuro ban kintiu ka yo ka kot ka jong pi mo
Benih yang ikong Jenny lah share. Yang ba chisni yo sunspa nei. Sunspa Henry spa chisni. Di ikong ru ikong inoris. Ikong inoris iba mai yung ba nalor ba idon kun don kiti ba ban pendep kikam hayeng hasem. Ula kataru ka por ka ba idang yo ban su yo hadu lai spa saus spa chisni. Dei shushong hayeng inom yo ini ya. Dei yo kan ni kalat kabut ila ba in kamay hadu lai spa saus spa chisni. Kalong jing mentoy ni am. Tala ni am bangin yakit ya ba lang hayeng. Mo nginom up tang hakilok ki jongi. Mo dekat ngas ngo comment si kat dei ba kum kani ka program ni kum kani ka project kawan ha po blog jongi. Mo ngas ngo don bok bani kedua iba do ling ru. Bat kum juru ye ikong mo ilok jongi ba dei president jong ka kial rom CLF banding kong abakiwan ha po blog berwan ra kini la ya tu harap da ka jing comment. Hapo bakilawan itu kila share sekidur bakila don kini ki SSG members ki jangi ki balasu ko ngut kadang pen kemen shu kemen siam mo ilala bangin pen priang ya kini ko kubor shaman la kishnong de hawat kini ki program awareness program ha kini ki ski ki balada pen nuk prak kali mo laya dingila ilala bangin pen prung la ningi pen sapriang ya kini ka project hangi ha blog jangi la zaman la kishnong bat kum juru bangin khot yaki mo bakan niran kawai kalat lani kawai ka benta ka ba kila bakin bakin ha ka kamai ka ji ka jongki kanili ka along ka ba kanong kum do ka bala kham pen sup haya phim dan kam shu ba philiwat jaka kamai shwai tang hayeng philala ban ne phin shiwan tang alai ski hani de philayo ba ka training phila ban su hayeng ni jo kanili ka basuk ba ka kam kibat kumju ru ni kumana po ka office ka jungi mo ko may badai ba piki SHG ni jukran bahasa phang ka kot ka khia ini ya ka kot ka khia ki khun samla ka kot ka khia ki long kumye tekani ru ka dei ka wei ka thong ka ba mo ni kwa bangin pen shale ni pen priang sabaro ka wei ka block mo kumbila share me nei madam yang ha ka por lockdown por lockdown ki julet ben pen khoi ikini ki phot wa ki rot wa ai ki ong ki julap shibon bhai ki ni ki pat ki bala pendan kam de ki brio ki subrat pathar mo kani ka kata bhai ka kwat ka khia mo ye kamariang ru kan kata ka pen i jebo ka pen i je ing mo da ki post nam la sha ki le kum ni kan long kum no kamariang kalau we ka jungi kan long kum no dei den ka vision ka jung i ka ba idon mo ba ka team ka jung i kata ka jing yo i jinga ki kwa ba kum no bala ban penduna no i kata dakiba wan ra yo ni u usable sanitary pad kumbala share meni ikong mo ikong ne bila share yong uni upat ula ban pendan kam hadu lai snem tang lai spa tingka hadu lai snem phila ban sat hadu proposal mo yakini ru kla test bha athai shibon bha ki test mo shibon bha ki test kila le hadu ban dalong kum ne manu along certified kubat hadu proposal phila ban pendan kam kawai ka dei ka ba phim dan kam shu ba phin da pendut pisaman ubenai mo dan ki ba ki spa ru shi benai ki thiet ki brio tin ya dan ki batang sau pho tingka rew pho tingka ki dan tang kan uteli tang han rew teli teng tang ars ngi la lut hap thiet shi thiet lut ni em ka pisa deng ya bu jing khen ha ka shi benai ka nungi pendan kam ki penlut pisa ha u pat rew ni pan lai spa lai snap kadang ilayo na man kin show ti pisaru mo kum kilong kubi kum kin thai ilayo man kin show jaka bangin pelut hang tu ta ha ka shi benai tani ar benai thani pat lai snam kata ka di ko we mo ka ba ar pat ka di ka jing khoi mo ka jing khoi nim la chu bangin brat pathat mo ka di ka ba ngila bangin sai ding la sai pha ta khoi bha ngila that bha mo ki yang jing pang ki tu ki yang baro ki la yap ding la that bha long ngok khoi lala ban pendan kam yang mo tekini ringin haban aji kai ki khon ki joni mo namar ba kombene la share ikong pushpai ong ba ni pelot ka pisa ki bengi ai ki brio dai ne ni ai ki company behe ka sarkar ka yo anong mo ka yo anong na ka tu rai pipan jaka pin le tu playo tab itu pisa playo pendan kam mai playo ban kin show mo te ngakerpat mo ke ba pinami syakhaman kini gile segi badan hang ni dan pedeng jong pi ki banang bansu pinami syakhamat pinyawan ban syemi kani kalat mo kadi ko wei ka ba ni kwa mo ba in irap ni pi ba la ban kin piu ka yo ka kwat ka jong pi nolot ki kam ki ba pile dia si pila ban le 3 min step
ya si pila ban tri demit da pidan kan ka sap ban su ngut pinwan sha khamat hadu pra phun riu ngut in dan kam ben tam adu pra phun riu ngut dengan spai bro si blok ni siyo in kata ini persang bat hi bilan hang ni ru smo bha ban ben prang ikan ka kubwa kita prang ni kubwa ben yo ikilang kemie pinwan sha khamat na sultanat bi ba ba invention ni stress bi ikan thai ikilang kemie maribun cindang bi banang basu dai ni ang ndai ka sultanat pat bi iong ba ikan thai ikilang kemie iki SHD members Dika way kalat kam sko ban ong kublai shibu ni ba doling belawan rai ke ni ke project hang ni ha blok jengi bat ibala ban ban hirap ban ai kam yaki long ke me jengi ba ni ko blok hin jengi blok ko way dan ni sha khamat ni nget skam ban ni ban ni try lang bat ke ni ke shubham association shubham charitable association ni ban ni try lang nanta ka jing baha ka jing miat hi jengi nong song snong hani ka blok hi jengi blok ko way ni yo la sai ka blok ka bakuat ka suba ka ban ni yo shu ban ong ban pen berat pathari kini kisah ti pat bat kum juru bangila bangin kin show kin diap da ka ba ni pendan kam do ngi upat ka long ko way kalat yo kam yo jam ni ke dang ni shakamat ni trelang ni sku bahaba ngan ngamo ngakar pat hiru pa pin mi shakamat yo wer ki parok ki jong pi bangila ban trailer la sida kam de dang dakani ka bangi susu yung ngiru ka kibun ki projects ki bala ong iba man mo ka bay de ba Shna bat ki ru la bang ni trailer de tang na hikin tien bat wish all the best ikini ki bala so pinang ya pinmi susu khambun de pila khamya semat pin kham pinmi shibun bat kam ju ru ka kamai kan kham yo khambun ki de sa shisien ai kuble pi baro de wish you all the best ya ka charitable ya ka Shubham Charitable Association and we're looking forward to work together with us also. Kublai shibun ya paro kublai shibun ये बात है बाकी जो भी यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं साथ में सभी बारडोलिंग और जो भी हमारे यूनिट के जो सदस्य हैं और सारे ग्रामवासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं पुष्पा बजाज शुभम चैरिटेबल एसोसिएशन से आप सभी जानते हैं मेरे को ये जो हमने 8 दिन का जो एक अवेयरनेस टूर रखा ये जो सपना मैंने अपने मेंबर्स लोग के साथ मिलके जो देखा वो अगर साकार हो पाया आप सबके पास अगर हम पहुंच पाए ड्यू टू बारडोलिंग एक बार इसके लिए आप सभी ताली बजाएं। पिछले 20 साल से हम बारडोलिंग सर से हमारी जान पहचान है और हमारे जितने भी ड्रिल प्रोजेक्ट है सब में वे अपने बल पे कैसे उसको बेटर कर सकते हैं इन्होंने वो करके दिखाया। हमारे लिए वो सारे रास्ते खोले जो हम अब तक आ सकते हैं, चाहे वो मोलंग बना है, चाहे तिरशाड है या फिर लुमथेंडिंग है, पेनिनसुला है, जहाँ जहाँ भी हमने प्रोजेक्ट किए हर जगह बारडोलिंग हमारे साथ थे। आज हम कहते हैं कि हमने सिर्फ रूरल एरिया में 15-16 हज़ार मेघालय की रूरल वीमेंस के लिए काम किया, तो इसका श्रेय मैं सबसे पहले ऑलमाइटी की कृपा से इन्हीं को देना चाहूँगी। मैं इनके लिए, इनकी वाइफ, इनके परिवार के लिए परमपिता से प्रार्थना करती हूँ ये स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। पिछले 8 दिन से ये फ़ोटो भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ अपने घर से छोटे से कमरे से ये डेली आप सबके लिए भोजन की तैयारी करते हैं। इन लोगों ने भी सबने बहुत सहायता की। ये इतना इजी नहीं है, एक दिन में भी लोग घबरा जाते हैं। लगातार 8 दिन करना और बीच बीच में कम से कम 3 बार 4 बार आके मुझसे शिलोंग में मिलना। कल जब ये शिलोंग आए तो 2 बजे यहाँ से चले, शाम को 7:30 बजे मेरे घर पे पहुँचे। मेरा खुद का मन एकदम भर गया कि कोई अपने लोगों को इतना प्यार कैसे कर सकता है। इनके दिल में, मेघालय वासियों के लिए, खासकर आप लोगों के लिए दिल में जो जगह है वो मुझे प्रेरित करती है कि मैं कुछ और करूं। और जब हमारे समाज में इस तरह के लोग होते हैं तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम आगे बढ़ के उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से, मैं आप सबके सामने बोल के मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पिछले 20 साल से मैं इनको जानती हूँ।
आज तक इन्होंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल का पैसा भी मेरे से नहीं मांगा। कितनी बार पूछती हूँ कि ऐसा कैसे होगा, आप कुछ तो बोलिए, कुछ मंथली लीजिए, कुछ लीजिए, आने जाने का खर्चा लीजिए, कभी नहीं। अभी इस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने किस तरह से कम बजट में कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया। कि ये जानते हैं कि शुभम अभी एक लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा नहीं है, बहुत पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, इसे हमारे पेन को अच्छी तरह ये समझते हैं। इस तरह से हम एक होके काम कर पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हमने जो शुरू किया, मैडम मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पहले हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते थे कि मेघालय की महिलाओं को रोज़गार मिले, काम मिले। फिर 2021 में जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, उसमें सारे प्रोजेक्ट हमारे भी बंद हो गए। उस समय हमें लगा कि अब क्या करें, तो हमने कॉन्ग पैट्रिशा से हम कांटेक्ट कर पाए और उन्होंने एक रिवर ली हुई है, गोद एडॉप्ट किया हुआ है। वो हर महीने हम लोग जाते हैं रिवर सफाई में। वहीं पे हमें जब हमारे स्टूडेंट्स या जो भी लोग जाते थे, हमारे हेल्पर लोग, उनका हेल्प करने, वो आके बोलते थे कि वहाँ पे मैडम इतना वो जो मेंस्ट्रुअल जो वेस्ट मिलता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, उसको टच करके भी ख़राब लगता है, इतना ज़्यादा मिलता है नदी के अंदर, डायपर मिलते हैं। तो वहाँ से फिर हमें समझ में आया कि हमें कुछ करना चाहिए। ये हमारा मेघालय इतना खूबसूरत है, इतनी सुंदर वादियाँ, इतने सुंदर पहाड़, इतने सुंदर झरने, फिर ये जो गंदगी है हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक महिला अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने जो पैड बनाए वो 3 साल चलता है। एक महिला अपने 3 साल के अंदर 500 पैड मेंस्ट्रुअल वेस्ट फेंकती है। तो आज मेघालय के अंदर अगर 5 लाख महिलाएं हैं जो 12 साल से 35 साल की एज के बीच में आती हैं, तो सोच सकते हैं हमने कितना 5 लाख इंटू 500, तो हर 3 साल में इतना वेस्ट हमारे इसी नदियों में, इसी तालाब में, इसी झरनों में, इसी पहाड़ियों के अंदर जा रहा है। तो अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, कोई मैं इसको एक ईश्वर की कृपा कहूँगी कि एक चीज़ बन पाई और हमारे आपके हाथों से ही बन पाई। देखिए ये बच्चियाँ बना रही हैं, हम ही बना सकते हैं। ये कितना सुखद है कि हम अपने यूज़ की चीज़ खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि पैसे वाले हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं। ये 5 लाख महिलाएं 3 साल के अंदर अगर 500 के हिसाब से कितने करोड़ पैड खरीदती हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। चाहे सरकार आपको सब्सिडी में दे रही है, हम खरीद रहे हैं ना, वो सारा पैसा जा रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। अभी कल मैंने पढ़ा पेपर में कि यूपी सरकार ने हर साल 300 रुपया स्कूल गर्ल्स को देना शुरू किया है मेंस्ट्रुअल पैड खरीदने के लिए। अब आप सोचिए 300 रुपये में हम 3 साल चला सकते हैं और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और हमारी महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। और सरकार का 600 रुपया बचेगा। आज 3 करोड़ लोगों को बांट रहे हो यूपी जैसी जगह में। 3 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स लोग को हर साल 300 रुपया दे रहे हैं, तो हज़ारों करोड़ हो गया। तो ये चीज़ सरकार को आज सोचनी पड़ेगी। हम भाग्यशाली कि हमारे चीफ मिनिस्टर सोच पा रहे हैं। उन्होंने एक प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे हमें दिया पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और अभी उनके साथ अभी हमारी मीटिंग हुई 8 तारीख को, और उन्होंने 10 यूनिट के लिए और प्रॉमिस किया है कि वो हमें हेल्प करेंगे। तो 1 यूनिट के लिए तो मैम ने हाथ बढ़ा दिया आगे, है ना। और बहुत जल्दी हम लोग बाकी भी यूनिट को स्टार्ट करेंगे मैम। आप सबका सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर कर पाएंगे। अब बस ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। तो बाडोलिंग अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए, ज़रूरत है तो। और हाँ, और उसके बाद में मैं और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 8 दिन तक जो भी हमारे द्वारा खाने की व्यवस्था हुई आप लोग के लिए, जो हम थोड़ी बहुत सेवा दे पाए, उस सब के लिए मैं, कनक जी आप उठिए 1 मिनट प्लीज़, सामने आइए। ये हमारी शुभम के भी एक सीनियर मेंबर है जो जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही डेडिकेट है। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, हम लोग जितने मारवाड़ी हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने मारवाड़ीज़ हैं उनके मेघालय की हेड ये हैं। तो ये सारा प्रोवाइड इनकी तरफ से हुआ है, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है।
और बाकी हमारी सेक्रेटरी हैं यहाँ में पिंकी जी और उर्मिला दीदी हैं, आप लोग जानते होंगे वहाँ सिंघानिया प्रेस, हाँ उनकी ऑनर है ये। और अब बाकी कहीं ना कहीं आप हम लोग की सभी की शॉप में, हम लोग की सभी की शोरूम में आप आए होंगे। ये चाचान फैमिली से हैं। ये अभी इन्होंने एक जो एक्स्ट्रा बटर जो स्टार्ट हुआ है नया होटल, वो भी इनका है। तो ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आगे मैं चाहूँगी सभी मेंबर्स हमारे कुछ बोले। अब ठीक है।